Ingin leca. Mendaka ingin dalapoy. Kedok, macam ni. Tuh ngat apa yang kita gibayawan lang menasi di tangki. Halo perlok ngai kembali PWP bro sesen 4 hari ka blog channel ka jonga ka bam dak sini. Ka sini to ding ka besuk ka bagmen PWP bro. Mendak sini hen lech sha umberngaj. Namar ba kidon ki persa jonga ki ba la ya lech stesha khmat ki ya lech ban ya. Shat jing shat mo ban bam piknik. Te ngaruk ngan lech ban bam. Te din dak daw nga ngaruk ngan lech stay ban ngan seperti ini. Oke, mentang kadang ya ini galenti. Marsteng juga nih galenti kadang sedang ya kadang blok kacung mentang kadang ya ini galenti mo. Ngan seperti ini endang lapoi sakatika jaka. Mentang kan seperti ini kendiat ya ka lenti mo. Kan ini ketika dual features. Pengalaman peni ya ladiru bat komjuru ya kabasyakmat kalenti. Oke perlongan sa peni endang lapoi sya. Ketika jaka bat an pen EP kapor ba bam mah terus ya tahu dak syati ketik mani ketik lip juga dega jur pisam tendong aja pisam itu murid kening cah setelah itu mana ada kedok macam ni ini udah usla samarit buang bi selah samakan mau pertama nanti apa era ini udah selah samakan ini dan norin macamnya lengkap Dina sejaja berkedok ini ka liang ja juga itu gajah sekedok mah perlu mah ai berer tuncin deh mana kuliang deh bubur pi kuliang Demi ini ada jur tendang selasa marit kemut selasa menken mah hasil terakhir ding dua syua begini ya bam ini ga jah kau kepajang ibu hamneng long ga bekut ke kerteng ga jami terakhir rat ni seven ai ke buram ga bekrai mi ini jing bam gi bamen ai kerkhui ki penketang ki kini baru long jing ai jami jing kerkhu ga jami ki terakhir itu why gini bro, tema Jisu, amin. Toh, ya bam, sudah. Oke, perlok. Ngin yamat lagi jeng bam dah sini. So cuy nak dah medang, malah job mah. Sebenarnya. Ah.
Te perlok ngayon bamjang ne mo. Cete sedin gi persa juga sudah lajna tang ini way. Di perlok gang ni persa ya. Wan bamjasa ne sumber ngat. Prince siar. Kembat mai. Nangka. Selas mungkin. Te perlok blok bamjal selembang sam penmi su. Ini ada kisin. Hadin nadu tu benai disembar mo. Ya, Christmas. Bangi lek piknik. Sete senang. Iwan berak siang mo. Te mentah udah benai April. Sok jauh company pinnya. Ndak siap. Odok. Kejeng bamja seklau kalau ba bang ha. Mo. Bam ru hau selama. Kene gede kom bangi ya bam. Naduk kipar ki bam syah. Oh, pengat ha perlok. Wah. Ai sendit. Ai terus.
Radap mah. Ais tang cha kan det. Bang mah. Nga sim jasan diat pan. Oh labun ni dah. Jam nang kuaca. Labun nu dah ngan deh. Are mencet. Ade. Kadok deh ke bahada ai susah. Radap nu. Biar. Menran seman. Malang. Kelas jalan ya? Kelas 10. Pak Bamlut ke? Anu cilak bam. Lama. Ukot menurut pe. Derma. First time perlok ngalabam pun mah kadok. Ini dengar. Wah. Perlok tangkat tuh ngaladap mah. Ladadan apa yang jumi belum poi temai ni ka channel ko dong. Subscribe, share, like. Hidup ini penduk biang hawi pada video. Okay, bye bye. Love you guys from Sarmo Vlog. Video kalau akut mah. Ini digi kena gitu jadi tenang paknya. Ngila iwan bang jam bro. Dan kenut we are like sausan. Riwnya. Ano iwan bioy? Okay. Bang mabang ada bemcak lah. Full kok.
review sececi ai review sa. Baru sih. Malang, ngomong bambar mah. Apa? Hahaha.